media rokno tini 19 tarik ni salo sang kaisa press meet ma khlainai pangai himale nia 18 tarik 18 September kaisa sini Telimura political district kaisa belekeno wanama singsa haikaba sini ti pramo thani bagai kaisa kebeng mung phaima bagai sing tini je press meet ma phaikya puliano tini phungjarani sini ti pramo thanengai sini boa karana sang pulia khulumung ya kharo tai jotor media phani rokno nornobo phungjarani paipli hambai kokungke chini je mia chini Telimura political district je jeng media rogo haikaba jeng joto jagana jeng nukha chini Telimura political district ni je ti pramo thano sengno bahike komjor khlaina naitong abno tui no seng tini asol tam mul kok abno seng rohsyo khlaina bagai seng tini o jaga chini press meet abno bagai seng tini o jaga chini oro phaisok paikya chini Telimura political district ni chini president chini Boromang Sir Ranjit Kumar Dev Burma tai chini oro YTF ni district committee ni president Patanlal tai chini central ni joto chini oro Telimura political district ni chini joto leaders phaisok paijak angkai seng obono koinai chini je hasteni tini tipramo thana hamchak tongnai rok je miani je message no nugui kebo koba abono kubui rok ni wansuk tongkhana aboni bagai seng tini kok sani bagai seng tabuk jorari nai chini Telimura YTF district committee ni president no sawai sukurmani bagai Pailana fungkaham tei bubagrana khulumung yafaro tei sini media takuk bukuk songno ani ব্যক্তিগত তরফ থেকে তাই অন বিহাফ অফ সিনি তেলিয়ামুরা ডিস্ট্রিক্ট ni তরফ থেকে বরনো পাইফলাই হামবাই আফারো जों मिया 18 तारिख सेप्टेम्बर कायसा दुस्की कम्युनिटी हलो चिनी एगेन्स्ट बा चिनी अनारेबल EM कमल कलय सारनि एगेन्स्ट ते चिनी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अशोक जागर तंगो बनि एगेन्स्ट ते आनी वर्किंग प्रेसिडेंट मनोज देव बर्मा बनि एगेन्स्ट जे कक सिल सामानि abno seng lukuroni buskango serai ke sukrui sanani bagai ni seng tini press meet ma phaikya tini ni chini press meet do manjak phaikya chini Telimura district ni president Boromang Ranjit Kumar Dev Burma tei bono karibu chini ani gandaro tongo chini Telimura 29 Krishnapur assembly ni chini observer dada Chitramoni Jomatia tei bono karibu chini district secretary tongo tei yang chini YTF central committee ni chini vice president Dilip Kumar Munda tongo tei sini working president Telimura political